Cohort 2024-т оролцсон Diners-ийн хамтран үүсгэн байгуулагч Зол Заяа байна. Өөрсдийн гаргаж ирсэн дижитал платформоо хүрэлцэн ирсэн зочдтой бүгдэнд нь танилцууллаа. Сэтгэл маш өндөр байна. The demo day, I think, was a fantastic event. It was very well organized. The pitches were, but I feel like the startups were very confident. So I think the startups today were very high quality. Yeah, so I think there's huge potential for the startups here in Mongolia. Here that there's a huge opportunity for the startup ecosystem to grow. I think in a lot of ways it's still very young, but what we've seen from the startups in Mongolia is that they're very hungry, they're very motivated, and there's urgency to be able to create something new. So we're very excited for the Mongolian startups to do well locally and then hopefully eventually abroad. Анхудаа M-Stars-ийн демо дээд оролцож үзлээ. Нүд нь асцсан яг прожектыг итгэсэн юм залуучуудтай цуг нэг орой хамт байхад бол үнэхээр гоё мэдрэмж авлаа. Тэгээд айгүй олон бас менторуудынхаа үгийг сонсч бизнестэй тэрийг оруулах хэрэгтэй байна гэж ойлгож авлаа. Ерөн сэтгэл маш өндөр байна. I think this demo day was a really great event, and I'm really surprised and really thrilled to see there's so many startups being so innovative and creative to share all the ideas they have. Бид 3 дахь удаагийн демо дэйгийн амжилттай зохион байгууллаа. За энэ жилийн демо дэйгийн нэг онцлог нь гадаадын хөрөнгө оруулагч нар хамтрагч байгууллагууд оролцсон явдал байлаа. Зөвхөн энэ удаагийн одоо байгаа актив кохортын стартапуудаас гадна өмнө нь манай хөтгөрөөр дамжаад гарсан стартапууд дараачихан дижитал бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан юм онцлогтой болсон.